Are you ready to hear how AI translated my English speech into Sesotho? There are some people who think AI can do anything. So, if you understand Sesotho, here is a speech as written by AI. It's not written by me. Ke leboha haholo ka ho ba mona. Setjhaba sena se hotse ka tsela eo nkileng ka e nahana. Mme tshehetso ya lona e nkukile maemong ohle a bophelo ba ke. I don't know that I can even continue. Let's see. Ke na le ena ka lehae la ka, moo ke rutang, moo ke folang, moo ke hopolang, le moo ke arolelanang dipale tse ntseng hore ke mona.